Ndabasuhuje mwe mwese mukomeza kudukurikira aho muri hose, ndabasuhuje. Uyu munsi tugiye kuganira ku bakire batatu ba mbere kuri ino si dufite bafite amafaranga menshi n'imitungo myinshi muri rusange. Igihe mugiye kubana muri kino kiganiro banyita Promesse, niyo nagize. Kanda subscribe, ufungure inzogera kuri ino channel kugira ngo ibiganiro byiza by'ubwenge n'ibindi dukorera kuri ino channel bijye bisohoka nawe ubibone mu ba mbere. Nawe wayikanze uri umuntu w'umugabo cyane. Twihuse rero dore liste y'abakire ba mbere batatu ku isi. Uwa mbere bamwita Elon Musk. Afite umutungo amafaranga angana n'ibihumbi 421 miliyari ibihumbi 421. Kumva ayo mafaranga none reka tuyavunje mu Manyarwanda nibwo urabasha kumva ubwinshi bwayo. Mu Manyarwanda nimba afite miliyari 421 urumva ari miliyari z'amadolari. Ubwo mu Manyarwanda baba bafite triliyoni 547. Niwe mukire wa mbere ku isi dufite, afite triliyoni 547 mu Manyarwanda ntandarengaho. Ngiye nshobora no kubikubwira ukagira ngo mani no kukubeshya. Reka nkwereke amafaranga cyangwa uno mugabo Elon Musk ibikorwa afite bimwinjiriza ayo mafaranga. Bimwe mu bikorwa afite harimo afite uruganda rwitwa Tesla. Uru ruganda rwitwa Tesla rw'imodoka n'urwa Elon Musk. Elon Musk afite uru ruganda kandi uru ruganda ni rumwe mu nganda dufite hano ku isi zikora imodoka nziza cyane zakunzwe na benshi, ariko izo modoka zigondera abaki kuko abenshi usanga ari abakire bazikunze. Tesla urwo ruganda narwo ni urwa Elon Musk, niyo mpamvu afite akayabo k'amafaranga angana kuri. Si ibyo gusa ahubwo Elon Musk nawe aheruka ubundi kugura urubuga rwitwa Twitter, ahita ruhindurira izina arwita X. Urura rubuga rwitwa bwahoze rwitwa Twitter, ubu ngubu turi kuvuga ko rwitwa X. Urura rubuga narwo n'urwo. Kugira ngo wumve uburemere ibyo bintu bifite kuba wafata amafaranga yawe ukagura urubuga kandi amafaranga n'amafaranga atagira ingano. None ibaza abantu basaga amamiliyari n'amamiliyari bakoresha Twitter. Rero muri ayo mamiliyari menshi uko ugenda ukoresha urura rubuga, nimba nawe urikoresha rwitwa Twitter, nikaba ari kwinjiza amafaranga. Ngafata amafaranga nakufata umubare w'abantu bangana gutyo ukube nayo mafaranga, uraza kumubwira ngo uwo mugabo afite amafaranga angana gute. Ikindi kintu wamenya kuri uno mugabo Elon Musk, akorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri USA, niho akorera biriya bikorwa bye byose twavuze haruguru. Kandi uno mugabo ajya ashora, nako nta nubwo ashora amafaranga, ajya afata amwe mu mafaranga ye agakoresha ibyogajuru bijya mu kirere. Urumva rero ni umukire, ni umuherwe yagezeyo. Undi mukire turasanga ku rutonde rwa kabiri bamwita Mark Zuckerberg. Nawe ni umunyamerika. Elon Musk nako nibegeye kubabwa ko nawe ari umunyamerika. N'ingo y'umuherwe wa kabiri tugezeho witwa Mark Zuckerberg. Afite izina rigoranye cyane, nawe ni umunyamerika. Icyo kintu mwabanza kumenyaho bwa mbere. Tukiraho gato banza ufate amasegonda 2 unkorere ikintu kintu. Kanda subscribe, ufungure inzogera, ukande na like kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubutaha munyumve neza. Ibiganiro byiza nk'ibi by'ubutaha ujye ubibona mu ba mbere. Kanda like, subscribe, urabunyubatse cyane kandi wibuke gufungura inzogera. Naho uno mukire wa kabiri ku isi naye maze kubabwira witwa Mark Zuckerberg, uvuka muri USA muri Amerika. Uyu afite akayabo kangana na miliyari 233 z'amadolari. Reka aya mafaranga tuyavunje mu Manyarwanda kugira ngo wumve ubwinshi bwayo. Mu Manyarwanda uno mugabo afite amafaranga asaga triliyoni 330 z'amafaranga y'Amanyarwanda. Niyo mafaranga afite tuyavunje mu Manyarwanda. Mu mafaranga y'Amanyamerika amaze kubabwira ukangana, n'uwo tugeze mu y'Amanyarwanda dusanga afite triliyoni 330 z'amafaranga y'Amanyarwanda. Dore haya mafaranga ava rero nababwiye muzambabwira umukire mvuge n'icyo akora. Aya mafaranga afite imbuga nkoranyambaga, nawe afite ni utunze urubuga rwitwa Facebook, Instagram na WhatsApp. Mbega amafaranga. Dore ibikorwa. Afite Facebook, Instagram na WhatsApp. Aha, twikomereze ku bukire wa gatatu. Uwo mukire wa gatatu we mwita Jeff Bezos. Afite umutungo amafaranga n'icyo mbashatse kuvuga, afite amafaranga angana na miliyari 229. Miliyari zingahe? 229.
mu manyarwanda, reka ayo mafaranga tuyavunje mu manyarwanda, angana na tiriyoni angana na tiriyoni 298, ntandarengaho. Baza ayo mafaranga. Noneho reka turebe ako kayabo k'amafaranga ahantu yinjiriza nyine amafaranga ahantu ava. Uyu nguyu afite icyo bita Amazon ntabwo mvuga ryashyamba, ari kuvuga abantu b'abacuruzi mwe murabizi, urubuga umuntu ajyaho agahahiraho ikintu akagitumiza mu mahanga bakazakimuzanira aho yibereye mu gihugu cye yatanze amafaranga. Iyo kampani rero yitwa Amazon ni y'uyu mugabo. Uno mugabo rero afite n'amandi makampani agiye atandukanye, harimo n'iyitwa Blue Original ya Washington Post, na makampani menshi umva nawe yagezeyo. Uyu mukire rero witwa Jeff Bezos akorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nawe ni umunyamerika. Ndabashimiye rero kuba mwabanye nanjye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Nifuza ko mwakanda subscribe mugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge bijye bibageraho. Uyu munsi twaganiraga ku bakire 3 ba mbere ku isi bafite imitungo ihambaye. Kanda subscribe, ufungura inzogera na like, ujye muri comment wandike icyo ushaka ko tuganiraho ubutaha. Nimbona comment nyinshi wandike ikintu turagikoraho nta kibazo. Ndi mwabanaga banyita Promesse, niyo nagize kuri no channel yitwa Messe Empire. Ndabakunda cyane, ciao ciao.